State Election Committee jang kaseng san partai Voice of the People Party VPP mentang sini kong kelap penmana hakalis menikong dakabase ya kerteng jeng kasangwat ki kertong jang kaseng ki bati kenaban airang haka election jin nong mikmat haka ying darbar tawan kaban salongshan hau aja arpulai. Na pedang kita kilas se kertong balakan tubru ye weu amalia barem kanong kram constituency ba adan mela basai maj uba badru kum present ke VPP. Uli ka kerteng juga ni kandidat ki kerteng buat ki constituency baper beningkong kerteng ide dami wanhi el rembai nakan riu cleariat constituency dami wanhi el rembai nakan riu cleariat constituency dan kandidat baar ide Dr. Ricky AJ Singkon nak katway umsning constituency nak kandidat balai ide having stone karpran nak katlai maurang keneng constituency kandidat basau di ba Bradstarwell Marbaniang nak katsan maulai constituency di kandidat basan di ba Avenir Pariat nak kanriu East Shillong constituency nak tai banriu di ba Raja Jerwa nak katpra West Shillong constituency di kandidat bahnyo di Bak Dani Langsti nak kat kendai South Shillong constituency ikan di bapra di kong ai bandap lin F Lingdo nak arpo melim constituency ikan di bakandai di Bak Winston Tony Lingdo nak arpoi nong temai constituency kandidat bacipo di Bak Arden Meller Basayamot nak arpuar Nongkrem constituency kandidat bakatway ide ba Dorister Marbaniang nak arpusau Mauplang constituency kandidat bakatar ide ba Manbalang Taba nak arpunyo Penursla constituency kandidat bakatlai ide ba Shanlang Warjri nak Laipo Mairang constituency badi kandidat bakatsau ide ba Overland Emyong nak Laipusan Ranikor constituency kita kediki kandidat jongi minta kan list ke peningkong no tang bangin sa demi ke second list kamadian yang minta kini ya kini ki kandidat tu kita hijini apan tiket armut layut nak juk konsensi ni dan betang wei nak wei konsensi kidon ke jaka ke kidon kat tempat ni kidon tangi wei ben on what basis but PI tiket ikan ini ngai tiket iki ni pek je ka pemika history ka background iki on that basis ni choose ki candidate ni Satu ka VPP kan sangat iki candidates na poro 60 seats na ni yang mentang ngim patla banong ado lai pun ring nak banong tang ba iki banangon ki konstruksi ki candidate ki konstruksi ba per ngin sa pan kam hadin kan dis ka bahar ka balai Lade ba ardan ba dating emeli barem kedai galis segi ba hidon kita di rumah itu tapi kini kita lagi ki first time kan gitu na pedang dong kini nga tharai babun ki ki first time candidate sa barok fai Ilan yang teknologi emeli pemerintah pula ayo kata ke 70% bagi buat boleh pun the next section nak VPP idon tangi we na shalong not te tang ba ngi patla banai na marbinda apen dep iki katung ni ki formalities mo patla ban idon bet ni dak dik entah tidak tak tahu ya ke kerteng jung indang bu khamadin kembali mentang ini kandidat ki berikan vokasi Chantiar region ni expect yang ba silan kindor le Power Hills ingat harai ngindon kat ni dang Karo Hills tang bai kata ni patla banong mentang ngit pat kampadong revi kata kan harai ngin ni kata ngin sebenarnya khamadin tapi ke bonsai along tang na ni Kasih Chantiar Hills region kan NIOI bagi ki political party penbana kertong si jong ba kita ya ki benar-benar di kandidat aduh kat semua kalau semua adam kat ini ki kertong bagi penbana dari balapan poin sekali jauh nói kata ketika ba don kam ban jit kita ki kandidat ke bala mo bala ban job tenri kata ro ka syong ho pat ba te nagaliang jongi ni so ba bangi piniang ki kandidat Iba ngilajit, iba biang, iba ide di beri batmai, martu baki layu so gabun ki beri gilangnya, ki mo, ki barim,
kaliang jongi ni persang ban jit ki bathamai tapi pek bai ki candidate jongi pin siamba ki de ki bang thamai bat ki bengila persang ban pek biak bai ke background your education qualification gitu. Lalu ke VPP kan release ya ke election manifesto. Kata orang try ngin ham pek kamadin yang mentang ngin pak rai kata kadang kamdon kapor try hadin announce ya ke election kemudian kor conduct dengan try hadin kata ni kelapa kanong rim kata philosophy jong ngi ngai ba keseng syar kadar ke ban de ba ko clean politics te nak kata bau ni nak kaliang ke VPP nila rai ba la dengi rem dengi job ru ngin stick ya kata ba kapisa kam de ban long ban play an important role jingel election jungi ho kapisa ka don kam na menta ban terlun ki kam tang ba kapisa kam de ban de kata ka benta ka ba don kam ban job election mokum gile kum ka ngitip menta ka jing trikam je kapisa ban job election tinggi na kaliang jungi ngim ya hap ya kata ban ngin miat ya kata kelenti Kano seats ke VPP ke target ban job akan ni ke election. Kata tim la bandong ilai bu iki candidate jongi ila let gibriu ila pensai nong rim jongi kata ka syong ke jing start jong gibriu baru kum ngitip entamo ka kai ka bai yang di state ke jongi namar ba ka jurthan ki election do pastang kam dei ka ba ko ke pisem ro ba ka sarkar jur ki jing keno kata ka jing bamsap ki ba ni bakalong ka sarkar kam la ban function perkom ka badai Kamu syuat mo, ba, orang isa. Yang equality ban job ni kan. Apa yang, apa yale equality ban job ni. Tanya kata ban job ni ban ram ke syong pai ba, ra. Agam lagi aktivi jongi. Pat kumon kun orang TV ma orang isa bade, balai ba kata ka party jongi unu ban yale election. Apa ki political party that kami kisah. Ka kupa orang isa ka orang ba kani ke parti kenge ya gijing ban wanra ya gijing kala baladangi ni penan kampung ki we ki parti ban penan kam ya pisah hak election kamut kam dei gijing kala kate hi ban sulong lang kum ki we tamu sulong kita ka ban join parti ban yo pisah ka philosophy ka ideology jong ka voice of the people party ka long ban wanra ya gijing kala lingba ka leti ba khoi hak election nang ban wanra ya ka good governance. Nabar ka ultimate goal jong the voice of the people party have a simenta politics kam day but tang masu job election. Hindi kita election kita ka means. Job election kita ka means but kita ka ultimate end kada hi banwarra ya good governance kada hi banwarra ya ka development. Ladang i job election makna. Ladang i stha sarkar makna ladang ngim la banwarra ya good governance. Kamot kita ka jing job election jong i kalong penban kum jing tim ya kifri. Jika bahaba kita job election kita akan nanti. Kaya kebetulan kami kalau pengen job election, nabar election ni kain pakai dengan means, kadai ke lad dalinti ban aga service syaga jela baca ibreu job. Jadi nak cakap job jela itu. Lada ka VPP ka job jadi candidates. Atau benar saya ka kok banyak tahu sarkar NPP, BJP, Kongres nama ini bisa ngerolo. Hi kawai ke ba kumbangi statement. Kaba lami akikot kubor ni ki akan disini ba ada kawai galong ba kumba PE ba kani ka sarkar MDA menta ki don sibon ki jingeno pamsap ya kani sarkar kay hi barot kami ki bre ko long sahabat ka don ko bata ka jingeno kalong nada ki bre ko long serious pagastir ki jongi kan light na ki jing pamsap ki don kam ban ai lat ik wake political party ki bom don kani sarkar khanang kani go potential namar ba pinipej aki wiki state apa don kono ka allocation of corruption ya ka kono sarkar bud sen ki penjob da ki wei pat ki political party hindai kata ka syong ka start ki breu kam dei hagi ban rai they ultimately da ki breu ki sungho ya kata ngem pala ban rai but no in form sarkar tang man ngi ya form coalition but no ru hindai ya ka principle jeng party hinam sacrifice ka principle jeng party comes first ideology jangka party comes first, but the government comes second. Persen gin long correct, kaya flow kan dan yang ni yang tay. Tang bakat la kat gay ni ya le hi betul je background jangki candidates. Ye but pinlapa kiway ki candidates.
kiwe ki politician ki sha approach ki political party ngingem le ben approach kuta ke kiwe penlap ki le ben ya approach ki setting MLS yêu nêu tại bật lập cái chính quyền cho người quen thì kia mà đi cái ông bà nó đi cái đang pabri hoặc kalau temen lu kabar bapa phải political party cái nàyเป็น approach thì ini cũng là cái yang ini believe ya kata man sudah approach kan bodon temen dia lihat dengan party ngapai background yang kibri pada apa dengan lah beri i ka ya kalasa cái bên jalan saya we beri thì hendak ngige ya cái bagi le ya ada cái sesuatu dia kata apa consequences again gimana